Assalamu alaikum. Hurmatly YouTube görüşçüler. Hazır Oşça Balaguna bazarında. Tiko bazarda turabız. Tiko толтура. Места жоқ. Hazır senaların состояниесін көрсетіп өтөбүз. Мына bir Tiko турат. Жылы 96, 08 объем, 5,6 литр, 776, 23, 24, 90. Şu номерлерге салып байлансаңыздар болады. Ақ түсті. Assalamu alaikum. Қанша сұрап атасыңдар? 100 сұрап атасыз. Жақсы ба? 100 сұрап аткен. Жүріп береді сенасын. Şöyle жанында bir көк түстегі 07. 07 Tiko. Adashып кеттім 07 деп. Қанша сұрап атасыз ба? 120 мың сұрап атат екен. Жылы 97. 120 мың сұрап атат екен. Telefon номерлері 704 менен 93 88 48. Salonun işleri daha жақсы. Mexanika. Tiko sizden mi? Қанша сұрап атасыз? 110. Автомат екен, а? 110 мың сұрап атат. Жылы 98. 97 екен. 551 менен 34 28 34. 508 менен 84 88 86. Şu номерлерге байланысаңыздар болады. Лонжерон стойкалар қандай? Стойкалар таза, лонжерондар қылынған. Лонжерондар қылынып тұр, стойкалар таза екен. Автомат коробка. Бұл қанша берішті тақсыр? 85 мың. 85 мыңға бербедіңіз, а? Тағын бір жанында Tiko тұрат. Қызыл түсті бұл даған. Жылы 95 кен. Telefon номерлері 552 10 97 97. 120 мың. 120 мың. Помор екен. Лонжерон стойкалары жақсылар ма? Же жасалған ба? Стойкалары жақсылар көрінеді, кішкене жарақ кетіп тұр. Мынаған бір Tiko тұрат автомат. Жылы 94 екен. 559 менен 0008 29. 770 менен 68 0008. Şu номерлерге байланысаңыздар болады. Assalamu alaikum. Қанша сұрап атасыз? 90-да атасыз. 90-да отат екен. Қанша қылды базар? Базар гүлелеген. Базарыңызды берсін. Стойка лонжерондар жақсы ма? Стойка мына кішкенесі бар екен. Bir жағы жасалып тұр. Лонжерондарчы? Лонжерондар азмаз жасалып. Болды. Лонжерондар жасалып тұр азмаз. Тағын bir ақ түстегі Tiko. Қанша сұрап атасыздар? Тақсыр қанша сұрап атасыз? 170 сұрап атасыз. 170 мың сұрап атат екен. Стойка лонжерондар қандай? Таза, а? Заводской бойдан. Салондар өте таза көрінеді. Қаншаға бербедіңіз тақсыр? 100-ге бербеді. Қаншаға бербеді? 100-ге. Көк түстегі Tiko тұрат бағыныр. Жылы 96 екен.
Telefon nomerleri жоқ екен, азыр өзеки сурап көрөбүз. Assalomu alaykum taqsir. Qancha surab atasiz bu? 100 deyapmiz ekan. 100 ming surab atat ekan. Longeron steykalar. Бар жолу жакшы. Жасалган эмес. Жок. Боло турган жери канча? 100дөн кичине. Краска жаңы болуп тура? Краска бой. 100дөн кичине сүрүп бересиз. Telefon nomerinizi aytsangiz? Жок. Телефон номер жазмай барасың. Aha, болду. Машинанын туручу жакшы экен бирок. 100гө бербептир. 100 миң деп атат экен. Дагы бир тик отурат мына жерде. Жылы 96 экен. 771 67 15 15. Şunu номерлерге çalsаңыздар болот. Assalomu alaykum. Qancha surab atasiz taqsir? 80 сурап. 80 ming surab atat ekan. Mexanika. Qizil tusda dagı bir nima. Mana жерде bir tik oturadi da. Жылы 96 ekan. Mexanika 110 ming. 50 bilen 0001 79. Qancha otasiz taqsir? 110 da atasiz. 110 ming. Qancha qildi bozor? Bozor 90. Longeron steykalar yaxshimi? Bozor Jasalibdir. Longeron. Bozor qilma. Tikonun qaysinisini surashdan bilbeysin. Senası köpçülüktükü birdey. Жақшы тиколар бар екен. Мына жерде tamam bir tik отырат азыр. Қанша сурап атасыздар тиконы? 170 ming? 170 ming deydi. Жылы 96 ekan. 990 52 52 91. Ya bunun ağzı nimesi bitmeydi. Bu tiko qancha ekan senasi? Azın nerede ayda koyuldu. Biroq aboylari normal. Жылы 94 ekan. Hem salonda 555 55 08 75. aboy biroq Qanchaga berib aytasiz taqsir? 85 ga berilib aytadi ekan. Ya машина 4 ta balon жаңы. Центр замок пульттары бар. Салон жақсы. Мақтай тұрған жері ошол болды. Башка жер мақтай. Брат номерін берді. Biz yan kalkmam biz 85 bin tutarız. Buna taksırlar 85 ming qildi şu tikoni. Qancha qildi boshdan? 85. Buna tiko 100 ming ekan. Yılı qancha yılı? 96. Mexanika. Telefon numaranizni aytib qo'ying. Aha. Telefon numarini bermedi. Majradan bir o'ta toza tik o'tiradi. Qancha so'rab otasiz taqsir? 96 140 ming so'rab otgan 552 bilan 29 29 74. Narxidan sizdan bile? Narxi tikodan sizdan bile? 200 bin kan var. Ol transit numarda 200 ming kam var. Lanjero stekalar. Longeron steykalar bütün ha? Yaxshi ekan mashina. Bo'lishini qanchaga berasan taqsir buni? 130 larga beradi ekan. Bunda dag'im bir oshol numarda baylansanızlar bo'ladi. Bu rossiyskiy nomer. Tranzitda Rossiyadan kelibdir. Chirik birik degan narsasi yo'q ekan, o'ta ideal mashina. Longeron steykalar tap-toza. Jasalgan emas. Mexanika. Yılı 2000 yılki.
999 31 70 79. Şu nömerlerge çalsanızlar болады. Doğan bir götürатын al жерде. Жылы 98. Telefon numaranızı kişine көтеріп koyun taksır. Qog'oz ko'tarib qo'ying, qog'oz. Qog'ozda 772 bilan 65 34 21. Mekomda elbet bilen şurkam. Oho. Qanchasini o'tasiz buni taksir? Ya. Qanchasini o'tasiz? Ya bu maşanı alganıma bir ay bo'ldi. Mingenleri yok mu? 20 min qancha turgan deydi? 20 ming ko'rsatdi. O'zim marshrutdaman. Shu marshrutga kichik aqcha ketib o'shaga olib chiqdim. Sotib o'tasiz? Ayıpları. Mingenleri yok mu? Majlisdagilar yaxshilar ekan. Men shu ularga fotolarni Naqbuga qanchaga berasiz? Otursam mı? Otur. Şu tikolar. Tikonun sonu ko'p. Bunda bir kızıl üstü avtomat. Qanchasini o'tasiz taksir? 130 ming so'rab ekan. Lonjron steykalar yaxshimi? Toza ekan lonjron steykalar. Telefon nomerleri 995 66 99 90. Şu nomerlerge baylansanızlar bo'ladi. Tağım bir aqt üstüge. Tik oturатын al жерде. Жылы 97 771 менен 10 03 78. Şu номерлерге çalsanızlar болады. Taksir qancha so'rab o'tasiz? 85. 85 ming so'rab o'tadi ekan. Lonjron steykalar. Lonjron жақсы стойка. Lonjroni yaxshi ekan. Steykalar jasalibdir. Ko'k tusdagi tiko. Жылы qancha taksir? 96 ekan. 501 milyon 46 89 01. Şu nomerlerge baylansanızlar болады. Senasi qancha? 75. 75 ming ekan. Sizden mi? Dağın bir kızıl tüstüğü. Tik oturатын al жерде. Жылы 96. Объем 08. Ақшасы қанша bunun? 230 ming dedi. 550 milyon 00 89 25. Полный шумка болып тұр. Lonjron steykalar қандай? Lonjron steykalar таза екен. Охо. Чехолдарды қараңыздаршы. $339 ming жүріп тұр. Qancha berdi bozor? Şunu menen tiko bozordan to'xtatamiz. Kanalımızga qatnalып, qo'llab qo'yasizlar deb sizlardan so'ranib o'tamiz. Bo'zimcha harakat qilib tartdik. Подписаться bo'lishni unutmangizlar.